MCO kworotero kuma giki amakia Jubilee ore witikene na rieto kananu nombeta kwethera gikinya ruterene rwa Gembe South itora rigweta Kirabwe na Karimantiri are bombeta kwethera gitirimana na akari kuma ruterene ruru bara bombeta kwethera bemumenyithia thini ira bombeta kwethera bekurukira ndene igitare nene kananu amona akari barutere ruru ni bombeta tutariria thini ira bombeta kwethera bagikurukira Ruare inkuba ndena kimako ekenene sana ndenturene yetu Karimantiri sana nkiri realize ana baba ture yetu bonde ni ana barabete kutoka na kisoka inyasha libantu ekado kwa vikasana skuru para posiumba modemba wiki ana skuru lakini kwa tuka ntura for miaka it's like 16th century ntura yonde buru for those years anto batona stima na kuntoko nge kuonde stima sionde isiyere sekenya ruare kuo. So I fail to understand kedra batwe institution ya Kenya ruro atubuko serete kenda antuba ntura yetu bedro batena stima for miaka 15 years na transformer yeke for 15 years kanto batoro miona rapo ambisa hao inkonda koria institution ye. This is the high time baba ti okera bokamnya antobeto beno batu na kedra ikurari stima twana to tekera moiko perform twana to afile skuru non to kwedro testima twana to maskuru tutomba kubwethia homework twana tutomba kuandika assignment cia mwarimo no twana tutomba kabisa kinya kuthoma pakathoma na mbiba yaba kianko nya wote mnya kuthoma na nto ibo tikinya babo ritango office ne yu utathomere na nto at least ibo are na stima na ibo mba kubwethia homework na gora yonde bo ai mwarimo. So iko institution bake yaba tuira stima i 2 weeks i 1 week kenda ba turetera mita na woni ndeka nanu ngasia ya na kabisa institution nembere imbese ya nasia mita ibati kure wakenda batu tuikirwa nkaukia mushara yakwa na nkare ya mita eu kenda ntu baba mba wekirwa mita na stima siomba wakana. It is so sad na duarengu siana tona to very hopeless bataisi kinyaka drano bete high school kinya baba bore aro motewe ro to ana to ko rakana ko ikena bore expect to ana to eta korwa no wete to tora so da mwato to elenka to ra school fees siombe kuma school sieso kwa July re school iruori kuma form 1 mwanka form 4 oni marita ko beta wa lija meriti wa ngolwa ambomete wondine Kalimantiri mawa ward Gembe South turene etawe Kirabwe na chari turene itu tuna challenge moenene sana kana yire ende mone estima transform mewe kirwa ito awiru muno ne to awirigiro ba mantera me ayete lakini kuma kirwa kudiria miaka 15 watoto wetera estima kiyoankana na imitete kirwa kwitha waya ni cia cia kirwa lakini kwitha mitete kirwa estima itemea wankana na stima ira ito wankana watu ana betu tikaba kumba kuthoma umwakira bakwithira baei bationa kanya ka gwithia nonto kwethi muciari arita ngwene kibarwa akothukuma mbeca kuria kuria aki atiumba kugura chimo utata mwana atemea waki mwanki onko na ithira no yua kumurika yuko we kuthoma na yuo no kayo kaithangi nyama uku ende bira tukuwa thirikari tubwithirie ni umbe kumenya bura stima icio mea wankana kuma thai ciume biire tetsaidia ciume biire no tumita tige kuroke kunja wanthi ebwethwe kenda mwankiumba wankana na ana beto me kuthoma marita yakwa mbita Benjamin Kiburi kuma Mawa Ward Gembe South turene ya witwa Kirabwe batwe kintu kira kiumba turiite batwe transformer tomba twekirirwe miaka 15 ethiri na tutomba utethukanio ya twikira inya wiriro bututumba wiriro butikuyura tweya ni tweya wa manto ya urongo tugera twethere ciumia biele bitikuthira nende batwe ni tutesekete twateseka nonto ana betu batiumba kuthoma nonto bawachia weru bostima na tukache na ate thirikari yumba kwithira yiteje na kugira tuteto tukashikenyere guturi ke mareta bitawa lenda kadhambi umeta ntora ya Kalimantiri village dada maskuru ya Kalulu primary school da gwethe tekrar kya KCP ndawa grade 1 wanadera height lakini tukwenda kwako ikupitia changamoto nyingi no tutare na stima ndio maskuru kinto dhako mina yelenda yanga akimwanki kanzira kutumira mwanki kuthoma
ende uketha kwa na stima nteke watangrend eu ke wata 350 witia akaribaba ni bamushokeretie nkatho tontu bagushumiria na gutigira na kumba kubeteka igitaria bari thinene. So inkopongeza Mheshimiwa Kananu kwa kuwikia hatua konthomethia na ingwetekia kiroto kiako kiakinya kawata grade mbea. So nkoromba viongozi bombe ngana mkono nikienda tutetha. Alafu skuru unaja roze rwa gwikaia ate uniform eta ya kariate manto jo uniform na roze imbigo ya kuruka irata weta uniform urite na kwina roze. Alafu naja hotero dai maskuru kento bakumende yo teko ranguo ndake monki kodhoma ntona ganyaka ko ranguo mukireng karo kirenge tatuna uniform karibu ora. Oyi dia tara kon betawa nantawa ndi kuma ke kana ka ko buari na yengi ke soyan kaza mula ke musma to Kananu ora kinye den tore ne ndera maza ni boya non to boy nyeke ro to meta Kananu akiri ko nyumbe nje kwa no kwa na winda to meta kana zina antora na ndeko to meta kana kuma class 1 manka class 8 buari ka dizete kerio ngo soyan kaza mula ke Kananu ora njo kelete kana kai na wo kana na zine da siam zende te kationa roi to te stima na kinya korea mbeta ko kasuira korea koraya ke ya ko ngawra tu bakano to kan getan kendia de an ka mbako do me kana ka na ke soja ka ba ngenge ke asmira bonza para bai area kana ba bai koraya na okue ito bela bete na inya sana na kona na ko enoki na ko kirete ibale ke kole la sema ko kirete ba kole na ko enuki me so ya ka mo ke kana nunde ne ta ni mawa ai jera ko a do mira antura ba ina bio wa tu te ba ta kwinye liancha nke ito no te dio ito kwera kana nunga ya mo dalime ona asmi wa ba anje be ta ba yu kumela sianjara o ibale ke kumela sianjara ibe ja ke minya na ba ba ina okya sana na nke ide ba ke ya ba ke te da sia tokia bako mna bodine la kana kari te kai kinya klasi ya iti kana kationa conceive eza mwana na kama tete mwana zai ikafyo manireke na kazomo ka ninda wa kana Murungu arokumwa nonto kinya konde na vina na ngaiya kana mbano kusalima mami na njirera bwetete bwinza ngaiya bozalime woni ko kweta warieto na o kweta Kalimantir pelend era to siari ritwenze era wale kana ngakine tete mauja wana ngera siawe kono bontura yena zina etero ete kinya nombi doko na ngera yo ngatulenjerwe twatielwa kote ojori ende kana nubale lolele muzanga yejo turinjirene tote kwenda kweka mazoani onze ete inambele na komeria yonze koloma no sabwo tolewa ni ro byae bya moendi wowe umeria koloma no chambwa na watorie Marita yako mbetoa Florence Jura nkoshokeria Murungu nkatho nonto bwa Mheshimiwa Kananu kwa kinyanja yeye tontorene ya Kalemantiri itomore iboya sana au tuyokeria mwana wetu ka sister kako kakathirite class 8 atwera tuthometheria kuma class ya form 1 mwanka form 4 itomore iboya sana Murungu ete na mbere no mutharima no ntokethirwa sister ko nyathira wita eta school na unara wite na maths kethira na ikware na stima kana roe atenke gwakerio aragwite kethira itware na biu akithoma akathithia o mwaka boira kwa we mwarimu lakini eitare mwara uma school ake aeto swaroe kuraya alafu aeta akia ikotukire kwa tugenyango yo mwaka ate kuthithia rimwe so itokwira Murungu ibwega nonto ba Mheshimiwa Kananu kutorikana ne yo muswantore ne mwankana are kenda muthomethia Murungu ete na mbere no mutharima na Kananu Murungu akothithirie mantu ya mega na kinya o iroto byaku bikauyura tarimo sana goni beta Samuel Muriongi na kwetu ni wao Kalimantiri angu zogia nkatho muno ki Mheshimiwa Kananu kunjukiria mwana okwa nibo boya muno ni mantu yarande merete nyawoni lakini mwathani amutharima arantumira ikirundu inko ibo boya muno na nkatho ingi sana
na ngua Mungu ateithie Kananu kabisa endelee bubwea aethira mantu yothe marikanira yala meaki angucokia ngatho kwa bubwea. Naitwa Wycliffe Murathe Nkonga, former mayor wa hapa town ya Maua, na tunashukuru Mheshimiwa Kananu sana leo, hata kama mimi si mtu wa brandi hii, lakini wakati tunamsikiza, tunamsaidia bila anafanya. Kananu hayaitisha kura kama viongozi wengine, lakini ile kazi anafanyia watu wa wadi hii ni historia yenyewe. Ni historia kabisa, na Mungu atamubariki. Kiripotera Shamiro Digital TV kuma Gembe South betoka Imenyi Omwirigi.